last week Saturday ngenza ivideo lapho esikhuluma khona ngamalungu omkhonto wesizwe party kodwa angasagculisekile noma angajabulile kunalokho ayazisola nanokuthi ayivotelelani iMK party. Lamalungu omkhonto wesizwe party bebehlangene kune meeting yabo lapho bebehlangene as grieving members. Angazi inhloso yabo bekuyini ngoba ubaba lo akwaDlamini okuthiwa umzimba ukhala imali uthe mayikhuluma nepodcast okuthiwa iDurban Network wachaza ukuthi balapha yana njengamalungu omkhonto wesizwe party nama-ground forces abangagculisekile ngendlela izinto ezenzeka ngayo ngoba lokho ababeyitshela umkhonto wesizwe party uyikho sekuvelile manje ukuthi awukona lokhu bona ebebeyitshela umkhonto wesizwe party uyikho. Ngakho-ke njengoba behlangene bazwakalisa ukungenami kwabo. Sikhulumile-ke kakhulu ngaleyo video leyo waze wabala ngisho indaba kaKhehlelezi okuthe emveni kosuku eyivezile leyo ndaba leyo uKhehlelezi wenza ivideo la athe khona kuDlamini zikhona izinto ezingamaqiniso kodwa ezingayidingi i-platform le public ikakhulukazi ama-podcast nabezindaba ngoba ngokwenza njalo ujabulisa izitha lezi ey'funa ukuthi kuhlezi kunengxabano ku-MK ey'funa ukuthi lingabi bikho uzinzo ku-MK ukuze bezothi sayikudala sanitshela vele lento lena ingikuthi abanye bathi vele lento istokfela sakwaZuma yonke lonto le. Ngakho-ke uma kukhona izinto ongagculisekile ngazo akufanelanga uyokhuluma kwabezindaba ubukwenza kanjalo kunikeza labantu abayizitha nabangafiseli iMK party impumelelo nezinto ezinhle ukuthi bathole ithuba lokujabula ngayo. Uzokhumbula ukuthi ngoLwesine umkhonto wesizwe party wenza inguquko wasusa ubaba uMncwango Dr Mncwango obe secretary general wamreplace ngoNomvalo wasusa uBongani Baloyi obe head of elections. Angazi lososisa abamreplace ngayo ukuthi ubani. So inguquko lezi ezenzeka ku-MK party osukwini la izolo yena futhi ubaba uDlamini uphinde wathola ithuba lokuthi ayokhuluma nale podcast ayikhulume nayo okuyiDurban Network. Wayesekhuluma izinto ezenzekile emveni kwaleya nkulumo yakhe. Ngifisa ukucaphunela nje leyo party leyo ngicela uzwe la ngendlela okwenzeka ngakhona futhi ke nalabo abangenile njengoba seyama ground force sizoba monitor nabo mabengenzi kahle futhi sobatshela benzi kahle. Yeah, kakhulukazi kubukeke ngathi kuneyinkinga ezinokuba khona kwi-MK for which one of the highlighted issue within the MK ukuthi kukhuluma nomba abantu bagcine sebengazi ukuthi ikona kuphi ekufanele bakulandele okuqhamuka kubani. Mhlawumbe ungathini kuloko? Ayukhona uspokesperson weqembu wenhlamulo ndlela kuyena okhulumayo ukuthi njoba unqamalala laphosa lenet ayiphosa wayiphosa yadonsa yonke into yabezadonsa nathi siyabe lapha bendabuko sangena. Ngizwile ke futhi nabanye ke bekhuluma lapha begeqa amagula bethi inyanga ayihlehle inyanga kwakumele basitshela hlehle ekuqaleni phela. Yes, uma ngabe senza izinto kwakumele basitshela hlehle uyabo khuluma nje abanye obabona uTofafabulane lapha bekhuluma lapha adlali la adlala azele ukuzodlala la sizolungisa iCountry la. Yes, njengoba zolungisa iCountry akekho ozodinga ukuncengwa indaba yokubhebhisa ithi omunye hayi awilandela ke protocol awilandela adlala iyo lento elandelisa ama protocol yenza ukuthi izinto ayiphume esandleni lana adlali la sizolungisa isimo. For instance umkhwanazi yes, wavele wasuka kufaka iregalia ye tax force wahamba uyokhuluma lapha. Yes, ukube kuthiwa umkhwanazi akayenzanga le yanto wathi ulandela iprotocol ngabe imadlanga commission ayikho. Lezi igebengu lezi ABs lapha zidla imali ezama politician ngabe namanje isayidla imali yonke lento yobugebengu bonke obuvelayo ukube wayibhebisitha umkhwanazi ngabe yonke lento ayikho. So umkhwanazi lapho khona siyakubonga uyindoda ngoba wavele ukuthi abantu bathini kunesikhathi sokuthi into uyibeke ine polite way. Yes, kunesikhathi sokuthi into ofuna uvela uhlaphazisa khona bezozwa. Yabo within 7 days obukaliwe within 5 days unqamalala wa respond ebusuku ngalelo langa wabiza
amasosho kuyiwona abaqale nawo iMK wawabiza wahlala nawo phansi wakhuluma nawo la eThekwini wawabuza ukuthi ikuphi la konakele khona nanka amafela mkhonto ngoba thina sinamafela mkhonto phela thina noma bangasibulala noma bangathini nginama threat manje mina angenayo abantu abafonayo efonini yomsebenzi ngoba bengangitholi mina bawa record ke office ashoyo ukuthi wena Dlamini uzofa kunabantu abaqanelayo ngiyifela mkhonto mina futhi ngeke ngize ngiphume kwiMK so ke indlela engabeka ngayo nami indlela engakhuluma ngayo omunye uzothi kwangafanele ngikhulume kanje wayefuna ngikhulume kanjani ngoba phela sikhuluma ngezinto ezingama fact okumele futhi iHigh Command nePTT iattend agent nangempela ke iattendile sizazo ba monitor futhi nabo labo sizoba monitor nabo ukuthi benze njani ngoba thina singabafela mkhonto kuhle nesingakuncoma kwenziwe upresident womkhonto wesizwe phathi ukuthi uma ezwa ukuthi kunamalungu omkhonto wesizwe phathi the grieving members bebehlangene emhlanganweni obungekho semthethweni ngoba phela noma imuphi umhlangano ufuneka wenzeke eqenjini kufuneka udlule kwiHigh Command uyazi iHigh Command ukuthi umayelana nani umhlangano kodwa lo mhlangano lama members we grieving bongekho semthethweni kunokuthi baye ngalokho bese kuthiwa abadiscipline abantu into enhle engiyibongayo mina ukuthi usukile uNcamalala wababiza labantu wahlangana nabo wafuna ukwazi ukuthi kwenze njani angiyamsola uNcamalala ungilalelile iyona into ebalekile leyo ukuthi bekufuneka ababize labantu axoxe nabo njengoba esho nje ubaba uDlamini ukuthi uhlangene nabo wabuza ukuthi kwenze njani bakwazi ukuchaza nabo okungabaphethe kahle baxoxa naye waliveza uhlangothi lakhe nabo baliveza uhlangothi labo ilokho nje okubalulekile kuyasiza ke kwesinye isikhathi ukuthi kube khona abantu asizothi bawuhlanye bangambaza inhlanye ngoba labo bantu labo bayakwazi ukuthi ukuhlanya kwabo kwenza ukuthi banakwe ngoba ama ground forces uhulumeni wethu uzuma wakwaPhathizwe lento yenziwa uhulumeni wethu uke wayenza na uyayazi ukuthi uma usakhuluma kahle akakunaki up until uthatha isinqumo sokuthi ngcono uvala imigwaqo bese uyanako ngakho ke siyakubonga lokho kodwa akufanelanga kube into ejwayelekayo ukuthi ama members funa enze izinto eziphambene nomthetho sisekelo weqembu ukuze athole attention kanje ama members mayibhala ama email mayithumela izikhalo ezithize kufuneka ipresidential task team isuke ihlale ukuze sizocazuleka lezi inkinga asiphinde simcaphune futhi ilokho mhlonishwa ama list lawa wayithinta kakhulu indaba yawo nakuma comments some of the members of the MK party I mean were probably resonating to what you were saying at that time akhiwa kuphi lama list avela kanjani kwenzeka kanjani ukuthi kweqiwe istructure ethile kugcine sekuvela ama list kanjani cha mhlonishwa angithi phela njengoba lena ke ngeke ngize ngiyifihla ngeke ngihlonize le abantu kube kuya ngami abantu ade bephethe kuANC ngaba baphathi la kwiMK ukube kuya ngami cela ukuyiphinda le ukube ukuthi akuyingami yes ongaba baphathi ngoba ngeke mfowethu ube neteam edlala ehlathini idlale le team inyuke ngokweligi yabo iye komvela inyuke le team izifika kuPSL mayizifika kuPSL adwina ngabo bonke labadlali from usuka lapha ehlathini osuka khona bakubona wavelela mawusuka kuPSL usuyabakhipha laba badlali abasekho right laba badlali usugijima ku Sundowns uyolanda abanye abadlali ugijima kuKaizer uyolanda abanye abadlali ugijima kuPirate uyolanda abanye abadlali awusabethembini labo oqale nabo ukudlala which is unfair kulaba osuke nabo unfair phela labo ukuthi usuzohlishwa ibench wena kodwa ubuqalile lapha wayibonakalisa ukuthi you are probable ukuthi ungakwazi ukuthi uphushe umsebenzi uma ngabe sekufika abanye
sebezokuthiwa hayi ke wena usuzodlala uposition 9 wena usuzodlala uposition 7 wena usuyovimba bonke laba kuyibona bona okusuke nabo ehlathini laphana kukade gijinywe iqintini ekugijinywa phansi laphana kucentwa kuzanywa kungekho ground elihle yonke into ibheda kuphathaniswa ngoba nakho i-team siku PSL ayisababoni labadlala adidlala ngabe capable ukuthi bangakwazi laba bakhona abadlala kudlalwe ngabo ofikayo akayibhentshini uyobonakala isikhala sakhe emazivele. One of the thing ekasho umshipheni sam interviewer on the very same day wakhuluma ngokuthi ku MK kusetshenzwa kakhulu ngama interim structures. Luthini uvo lwakho ngokungabi nobuholi obunethem ethize kodwa kuba ukuthi ubuholi obubekwe okwesikhashana? Wena uyangidonsa wena ungidonsa ukuthi ngikhuluma izinto engafanele awekho ama-interim khona ama-interim structures yes ukuthi wonke umuntu okhona ubambile ngoba iqembu lisakhandwa ukuthi angisafuni ukukhuluma izinto ezizokwenza kube ngathi ngihlambalaza iqembu kodwa ukube kuthiwa ngiyakhuluma nje bengizovele ngisho izinto ezothusa noma ubani ngiyazi ukuthi kwabantu abaningi laba bathi bona baya esikoleni bazi ukuthi bahlakaniphile uma uyinyanga nje uyisidomu nje uyisidididi kanti kunabantu abazalwa nokuhlakanipha kwemvelo njengo president wethu akasiqedanga isikole maye besho ukuthi wagcina kwa2 kodwa wayifundisa yena wafika lapha khona ukuhlakaniphe okwemvelo futhi uphiwe iwisdom newisdom yokuthi alide abe leader by the nature uzalwe nakho so ke kunama interim structures engicabanga ukuthi ke okuyibona ababa nombono wokuqala iMK banezizathu eziphathekayo ukuthi why kube nama interim structures ezinye zezizathu lezi zokuthi uDlamini mayibekiwe ku structure khona engasenzi kahle ngoba interim bakwazi ukumtshela ukuthi Dlamini okwamanje besicela ukuthi uthi ukushenqa kancane sinike bani position ngoba kuyona ipermanent structure ngeke azanqabe ngeke azaresist uDlamini ukuthi angifuni ngoba iposition yami no ingakho ke lokho kuyasiza ke lokho ukuthi ke angabe bikho ama permanent structures ngoba uyakwazi ukuthi umuntu ndibuka nje baba uMpungose usebuye kathathu yes futhi unqamalala neteam anayo bayayenza lento yokuthi bakhiphe bese bekumonitor bekubuka ukuthi uzodinwa kangakanani inhloso yakho uzela isikhundla noma uzela uzokwakhe uMpungose usebuye kwesithathu akathanga ngoba nakho bamkhiphile wahamba wathi hayi mina sengiyojoin elinye iqembu uhlalile wanikwe ezinye izinto wazenza ofuthi ke I'm happy mina ukuthi iqembu lenze leyo nto leyo ngoba lukwazi ukuprove abantu ukuthi yini abeze ngayo uma usuphuma lokhuzini njengo SG nje ubaba uMncwane kade uSG wabelaphi bendabuko kuhlangane nabafundisi njobe phuma lapha sizomonitor futhi nayo ukuthi uphuma wenze njani uma ngabe eza ngenhloso yokwakha ngeke aphume lapha nakhulume kabi ngeMK ngeke aphume lapha na enza izinto ezokuthi useyaphuma useya kwenye inhlangano uzohlala bambukela ukuthi yini angayenza ngoba unqamalala usembonile ukuthi ugudi kuphi ikuphi lapha khona enza khona kangcono uyabo sebembonile so engicabanga ukuthi ke kwenzela ukuthi umuntu wonke umuntu ayiprove ukuthi inhloso yakhe yokuza kwiMK yona inkulumo kwi-podcast yakhona about 40 minutes ngakho ke ngeke sidlale yonke kodwa ngithe nje angicaphune lokho okubalulekile obekubalulekile kokuqala umphumela noma into eyenzeka emveni kokuba uDlamini lo umzimba ukhalimani ayikhulume ngendlela ayikhulume ngayo sesizwile ukuthi upresident wahamba ohlangana nabo baxoxa bezwakalisa nabo kungenami kwabo babonisana ukuthi kwenziwa kanjani ngoba yonke into eyonakele ilunga ukuthi kukhulunywe noma ngaliwa kuliwe ngiyengizwa abantu bethi kufuneka impi kufuneka no impi ayixazululi lutho kodwa ikhanda intandane engenasidingo ngoba kufa nabantu abamsulwa kodwa ekugcineni kosuku mase kufuneka leyo mpilo amleke kuhlalwa phansi kukhulunywe kuyo yonke into sinale nkululeko esinayo njengoba kwahlalwa phansi kwakhulunywa yeka ukuthi kwakhulunywa ini kodwa kwahlala phansi kwakhulunywa ngakho ke kibalekile lephuzu lokuqala ukuthi nje unqamalala uzwile akathumelanga this time i-presidential task team ngoba ngokomthetho ayikaqali yona ukusebenza le-presidential task team
ngoba kuthiwa isazobekela imigomo nemibandela kwazi ukuthi iqala la iza la igcina la ihamba kanjani ukuze izokwazi ukulawuleka. Kodwa ke usuke yena wayohlangana nabo baxoxa nalama members we grieving. Ngizocaphuna ingxenye yokugcina manje kodwa iphuze ngelifuna kakhulu ileli lenkulumo kaKhehlelezi. Emveni kwalapho bese siyayivala le video. Kodwa ngiyaniqhuqhumezela ukuthi uma ufuna ukuzwa inkulumo ephelele hamba uye kule podcast Durban Network uzofika uyibuke yonke le nkulumo ka Dlamini Umzimba Khalimali because iwu40 minutes. Ngakho ke ngeke ngikwazi ukuyithatha kodwa bengicaphuna le ngxenye engicabanga ukuthi ibalekile ngoba ikhuluma kakhulukazi ngalento esikhulume ngayo ngeviki eliphelile. Ngicela uzwena ukuthi phela ngoba mina ngiyakha uyabo ukuthi ngoba mina ngiyakha and ngikhuliswe ngenye indlela. Yes. Ukube kuthiwa mina ngingomunye umuntu ongakhuliswanga ngokulungisa njengoba ungizwa manje inhlangano sifuna ilunge inhloso yethu akuningi inhlangano ukuthi ilunge. Mina bengingasho mina ngithi mina hayi ukube kuthiwa ngomunye umuntu bengizothi hayi ngiyaxolisa Khehlelezi mfowethu umcimbi wokuqala weMK awubanga semzo lifestyle. Yeah. Uyabo ngithi ngiyaxolisa futhi mfowethu ukukhuluma ngegama lakho ngoba wena kwazi ufake ngisho isente. Uyabo kodwa manje ngeke ngikusho lokho. Yes. So engingakusho ukuthi cha ngamuzwa mina nginomlomo mina nawo ngiyayiphendula njengoba ngikhuluma ngiyayikhulumela. So umfowethu wayesho umbono wakhe Yes. nacabangayo futhi okunye angifuni mina ukumphendula ngendlela ezodala ukuthi kuqhubeke iconversation yokungaboni ngasolini. Waphendula ngendlela aphendula ngayo umbono wakhe. Mina ngiyazazi ukuthi ngikhule kangakanani emqondweni futhi ngiyazazi ukuthi la kwi-MK ngizosebenza. Okunye ke engifisa ukukutshela ama politician nokuthi ngifuna bakwazi. Ama politician anje mina ngiqala ukusebenza noNcamalala mina. UNcamalala mina ade ngisebenza kwaSASSA. Yes. Under a security company. Kwi VIP saphetha ses absorbed yona sesebenza under investigation ama lifestyle audit. Oh yes. Yeah. So ngisebenza kakhulu nama politician. Uma namhlanje mhlonishwa ufika kwi politician uzokhuluma ngomshipheni. Yes. Ukhuluma izinto ezivalid neziserious. Uthe umshipheni u1 no2 no3 no uyabo. Uphila nomshipheni wena. Yes. Khulume kabi ngomshipheni ukhulume kabi ngomshipheni. Liyayithatha ipolitician lento eyishoyo. Yeah. Ligcine kuyo lithi ngiyabonga ungisizile. Kodwa kufuneke wazi wena ukuthi ngeliphinde likuthembe. Liphikile le ndawo. Lithathile le ndawana ukuthi ulisizile walixwayisa ngomshipheni noma ngocele noma ngomzimba Khalimali. Yes. Ebese ligcina ngaphakathi ukuthi lo muntu yebo ungisizile wanginika information. Yes. Kodwa for the fact ukuthi ukhulume kabi ngoza kwabo mina ngeke ngisakwazi ukumthemba. Ngizomthemba kanjani mina ngoba ukwazi ukukhuluma kabi ngoza kwabo ayibeke yena abe muhle ebese uza kwabe bamubi ukuze ipolitician imthembe lokhulumayo. Bese lona lithatha lento ligcina kuye mase lilodwa bese lithi mina ngizomthemba kanjani udayisa umfowabo mina ngizomethemba kanjani. Which is very deep. So ngeke ngayenza lento kuma video ku TikTok wami khona ku Facebook leyo ukuthi thina sima ground forces Yes. bafowethu nathi sikuyipolitiki. Be careful into oyikhulumayo uyikhuluma ngomunye umuntu. Yes. Mawuqamba nje ukhipha igama nje lokuthi ukhuluma ngomunye umuntu. Be careful ukuthi lo muntu mayeyithatha lento eyigcina kuye uzokuthemba wena ngelinye ilanga ukuthi ngeke ukhulume ngaye. Yes. Uyayibona? Yes. So ke mina umfowethu uKhehleleza ngimzondi. Yes. Ngakusasa sikade sekuloya mcimbi ngangise what 26 siyogijima kwi ground sabuye lapho saye eChasworth naye safike sashoot wafika wakhuluma ngakungasekho mina sengihambile ngabona futhi abantu bengisendela but angimzondi mina ngeke futhi ngimzonde umfowethu sisaya phambili wesike yena u national chairperson mina ngu provincial chairperson la ngiyazi ke futhi nakwabanye abantu bathi uDlamini wabalihlaza ngoba wakhuluma lamagama awakhuluma yabanga ngishaha abantu ngokuxolisa mina ngizozibanga isibone isidingo mina sokuxolisa ngiyoxolisa vele mase ngifika kuNcamalala ngoba khona amagama engawakhipha ngawabhekisa kupresident vele kwangafanele kodwa ukuthi ngithi ngiyaxolisa ngiyoxolisa kuNcamalala
So ke ngizwe ke kukhona amakhosi angithintayo athi Dlamini siyacela manje ukuthi ufuna ukuyoxolisa kunqamalana noma ufuna ukuyokhuluma usithinte thina sokhipha inkomo sambeni sikuphelekezele ngoba kuningi okufanele sikulungise sikukhuluma uma unqamalala ephosini yethu ukhuluma ngamakhosi la wakhuluma ngabafundisi amakhosi wona kumele abeke phambili ngoba umhlaba wawo lo Royal Kingdom come first second bese kuba ipolitiki so ke leyo ndawo leyo fanele thina njengoba sikwi MK sihlezi siyazi ukuthi iplatform okumele inike kakhulu amakhosi futhi kuye yonke into okufuna siyenza amakhosi fune siwanike indawo ngoba semhlabeni wawo and amakhosi aphume ngobuningi angena la ngoba bengichazile ukuthi for a full video 40 minutes la uzozwa khona kuxoxwa lezi ndaba uzoyithola kwi-channel ekuthiwa iDurban Network ila uzofika uzwe kuxoxwa khona kabanzi mina ngisezokuqhubeka manje ngoba inhloso yami bekungukuthi ngikuvezele ukuthi kule nkulumo esikhulume ngayo ngeviki eliphelile kusale kwenzakalani. Ngiyalithanda iphuzu elivezwa uDlamini ngoba ukhombisa ukukhula kuba ukhehlelezi ube nenhloso yokuthi lento ixazululeke kahle bekufuneka athathe ifoni afonele uDlamini ngoba bayazana babonke kulomkhakha weinyanga njengoba beshethi uprovincial chairperson yena uKhehlelezi unational chairperson kulaba beyinyanga kuma traditional leaders aba traditional leaders kanye nenyanga bagrujwe ndawonye angingasho ukuthi inyanga kuphela abathandazi abathakathi izangoma izayoni konke nje kuhlangene lapho nabefundisi endaweni eyodwa ngakho ke bekufuneka athathe ifoni amfonele kunokuthi athi wenza ivideo addressa uDlamini. Ngiyazi ke kwesinye isikhathi ukuthi umuntu we social media uyawadinga ama likes mhlambe for ama revenues angazi noma for ukuba popular kubantu angazi or for ukuthola ithuba lokumaketha umsebenzi wakho njengoba uKhehlelezi simazi ukuthi umuntu obuya lapha abantu nakuyo le video atenzile ubaphila abantu inamba yakhe kodwa bekufanele mayiseqedile bese yamfonela baxoxe sibalikhulu kunje bayixoxe ithi qhamuka ivideo isabalala kodwa bona sebeyixoxene manje leyo ukuthi akukhulume ayisizi ngalutho kodwa nje ngithanda indlela ayihandlisha ngalo ludaba uDlamini obukhombisa ukukhula mayithi cha yena uzoyendisha njengomuntu omdala futhi yena uyakha ngakho ke uma ukwazi ukukhuluma ngomfowenu kabi noma kahle ngoba kuyenzeka ukhuluma into right kodwa uyikhuluma endaweni wrong ibe right impela lento athi kuzoKhehlelezi ethi platform ayisebenzisile uDlamini yona wrong bekufuneka naye angasebenzisi iplatform efanayo uaddress into kaDlamini uma ngabe ebefuna ukuyenzela ama views bekufuna mase sekaqedile ukukhipha ivideo bese yamfonela athi mfowethu kunento engiyibonile la ngiaddressile lapha ngoba uyazi sikulomkhakha wemedia ukuze ngithola ama views kodwa lana nalo waphendule ukuze mhlambe mayisechazeleka bona ayi kodwa mfethu yakhona ngiyabona ukuthi bekufanele ukusho lokho. Siyabonga ke ukuthi uNxamalala ukuzwile ukukhala kwalabantu ingakho ngithi ngiyamsola ukuthi uyibonile ivideo yami ngoba ngishilo ngathi kumase kunje kufanele kuyekwe iconstitution kuyiwe kubantu kuyothiwa cha nikhala ngani kwenze njani uma ngabe yithi esonile sixoleleni sithi sizulu nelengqwele liyopha bese abantu behlisa imoya bese bekazi ukukhuluma abantu ukuthi cha siphatheke kabi ngokuthi nakho kungasiphethe kahle nakho kusiphethe kahle nakho esicabanga ukuthi thina akuhambi kahle lokho nje ukuze naye akwazi ukuengage nabo nabachaze cha manibona kwenzeka kanje isizathu yilesi ukuze nabo bezoqonda ukuthi oh kwenziwa yilokho iyona nje into ebalekile ayikho into ebalekile kuyo yonke into ekhandwa whether a relationship a friendship a business i-organization i-communication ayikho into ebaluleke kwedlula le communication ayikho into ebuhlungu nje ukuthi
ama-members athi siyawasenda ama-email ku-SG akasirespond, siyawasenda ama-email kuphi asiyitholi i-response. Kubuhlungu lokho ngoba kushuthi nina aninakiwe. Kanti ukuthola nje i-response bese beli-attend udaba lwenu, lokho nje kwenza ukuthi nisebenzisane kahle. Angiyibambe le video. Ngicela ukuze ukuphawula kwakho la comment section ngizwe ukuthi wena ubona kanjani kulolu daba esilixoxayo. Kodwa ngale kwalokho mina nawe asidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga kakhulu.